Pia daru asa masaria botong ane somang kapia luliu munara tatahun dinaung su kanal YouTube YKB Berang Sanghya. So rasa ini so kapia kite mabasa binohe susi ku mengalamona ini mahima sembau su kalio maneng. Mulai kendaralo terima kasih sarang tengonu masusi o mawurwata kaselahenge kakendagu mang mededalembo su pebawiyahi kami. Walim kakendagu si kami mang tebebe malahiking satia ku suara ini mau kami mapulu dumaring balong henge tango. Karima koi kau mau mengalamat si kami setempoi kami membasa orelai dumaringi he dan tirong henge tango suara ini su areng mau kami Yesus Kristus i kami maka kalio maneng. Amin. Kakendage tawe ketakenge ni rasa ge bobawasang lalulohang pasal 50 ayat 44 sarang 48. Ku tumangunasa su ayat 45 bawerane kere ini. Kebi eru dalinau makasilo mauruwatai malaing napaka tentung roke sisire waline tau Yahudi. Zamata ikakendagu mau sembau kakanoa ku makalaherang bo mau Yesus ute. Kakendage tawe ketakenge. Tawe pilene kumendaga tawe memanda kere apa tau matane kere abekeng kata taingu pebawia hisire. Mau Yesus nalahe kere apa ruata yamang ku kendaga luliu kakanoa eni tode su pebawia melo-melo. Kakendagu mau nde ene lain nilahe i inang ambia Teresa aro biasane sesebakeng Bunda Teresa ore lai Gandhi Mandela ore apang lai waline. Ku bekeng nisahidi ore lai ni wohe i Lukas. Su tempong Rasul Petrus ka pesahidine maanung mawurwata dengan uroke susi na membing supatiku tomata utawe ni sunata. Mangalene apang tomata waline tau Yahudi isire lain nakatarima kakendagu kawasang roke susi hakiu apang tomata ni sunata malaing na herang. Waling usire nakasingka mawurwata baline be ketaeng tatawaneng useng komolangu tau mata. Kerene lai roke susiku meke karadiahang memaliu wo ukebi patiku. Tapi apa sarang sengkatau tau mata arau agamaku botonge mengeta kakendagu mau ore lai kawasang roke masusi. Kakendage ore kawasane tawe ketakenge. Kuele camate kakendagu mau bekeng ni wohe i Lukas ene memuka sipirang ikite. Baugu matahuana ku ikite botonge makoa kebi munara tawe ketaeng su komorang kasasembau kang ikite. Kaiso su kebi tau mata ore sendinganing ikite. Kere seng nikoa mau Yesus kulai nitolengi inang ambia Teresa ro Bunda Teresa Gandhi ore lai Nelson Mandela. Bekeng kata taingu pebawia hisire. Botonge timeleng su kebi tampa suapang tempo. Ene waling wisire na kuak kebi ni tawakaliang di ngangunaung ku na peneeng kakendaga. Isire timore kere ni kuak umawu Yesus ku biah isire wotong ena kuak tentiro bau gu patiku tau mata. Ku bau kebi ini ikite lai maka petahuan na supia kakendaga tawe ketakenge senelai pia alamata tawe kahepusane. Mai kita makalio maneng. Henge tangu seng nikaring hei kami milumba ko metumana sunawi kami sengkatau. Takadiakengu henge tangu mang tatape mangaha si kami suka nandung dalempangu pebawiahi kami. Oras ini sarang tempo mahi kadentane. Wi kami tatape be mekakakendaga sembau su waline. Amin. Sarang ini pengangendungang pembawasang binohe susi. Abe kiwulai like, subscribe, orelai memahia su sendinganeng. Dengan umakwa ene kita nengala bahagiang su munara pelaha baru Injil dengan YKB. Mau mengalamat si kita kebi malun semaha. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
450 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.